I ćao, zdravo ljudi, Pipicar ovdje. I prema što počnem klip, htio sam samo da vas obavestim, to jest da vam se izvinim što nije bilo neko vreme klipova, neko malo duže vreme klipova. Stvarno nisam mogu da snimim, ali sada u posljednje vrijeme sam dosta snimao. I sad će uskoro prilike svaki dan da izbacujem klipove. Možda neki dan promašim, ali ne mogu baš možda svaki dan. Dobro, mnogo brbljem. Uglavnom, uživajte u klipu, ostavite like, share, subscribe, mi se vidimo u narednom klipu. I da, novi pozdrav. Ćao. Klasno. Municija, to mi reci. Daj mi to, ba. Šta mi? Ako se pitate dakle mi se municija za kraj izreka. Pa dobije se malo municija u kiti, ja se tako štedam. Imamo se ovdje. No ne treba nešto. Okej, nije tu površno se. Šta se baš našao? Okej, kao što vidite, treba mi municija. I onda sam odlučio da napravim kvantni beacon. Sada ga postavimo. Dakle, enter staru. Imam puno municija za kraj zraka. Može. Do kraja. Hajde, spadne noć. Ali spek se stvorio ladno. I high kill. WTF, dok radim Fort Beacon. Wow. Ne mi se nikad ne desi. Jeste ne da znam. O, evo ga. Gađi s kamerom. Gađi s kamerom. Bravo. Sad trči, pensi. Nešto. Sad gdje si? Samo da dođem do... To možemo pogledati. I ovako vam se radi Fort Beacon. Dakle, sve što treba jeste da imate malo municije, malo više municije. I neko melo oružje. Najbolji je chainsaw, ili jackhammer. No, to je to. Sad još sam malo. Mislim, tamo to. Vidite. I... Okej. Dakle... Ali dobro, imam Health Fury. To vam mi reći. Znači, najbolje od ovoga što smo dobili jeste Alispec, koji nismo ni dobili na Fort Beacon. Dok smo radili Fort Beacon, nam se stvorila node sa high kill. Dobro, nije to loš, dobili smo najkill. Ovo mi jedni fale mitraljez. Sad imam sve. Kolekcijona. 2 gramofona, 1 najkirov i
Imamo sve. Ovako sad imam dosta, ali opterio paint. Ovdje ne bi trebalo biti. Evo. Sad bi trebalo da... Dobro, to mi rec. Da ja ne možem čekati. Ovdje uopšte da dropam. Pošto kad uništim bazu da ne želim da propane helikopter, tako da ću ono da ga sklonim. Dobro. Ne! Daj, glupa baterija. Ma daj bre, me zabavaš. Glupa baterija. Ajde. Radim nešto. O! Evo ga, jedan centri. Ne dovoljno što nam da gre. Tako da vidim. Nema nijedno više. Baš. Da ići. Čekaj. Sad da vidim neki centri. Ceo magazin rade na ovo. Le, ne zabavam. Stvarno? Sad se nešto mi zabavaš. Onda se jednostavno se čarač. A? Da li to pametno? Ne vidim to što ne. Onda pretpostavljam da sam korekt, tako da moguće da je ovdje. Ajde, ne, tako. Ne. No, ovo je jednostavno. Dobro, to bih jel. Znači to sam dobro nije to. Ko zna gdje je imao. Čekaj. On ima još jedan dan sprata, tako. Znači da je imao možda ovdje. Dobro. Samo da nam probije kravu. Vidim se što je. Ovdje nisam. Pa gdje njima biti. Imam ne zabavam što treba biti. O, ovdje ništa. O čem su ništa? Li, moderna puška. Moderna. Nova nova puška. Mapnost. Odakle mi to? To je to baš. Ok, čekaj.
Možemo sve. Što ovdje pokvariti svako. Dobro. Tako. Ladno imali imamo kompaktnu Devil's Pen. I ovdje nešto postižemo što i ovo znači. Dobro, vraćamo se kod toga. Čim ostavimo. Čim moramo da po grafu. Ja sam vjerujem. Šta se još? Još metar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.